gelang si beton poka someran deh payah. Nyopat bang nasib haide mon bang Gunawan, nibak timbangan bang Alfan pakai kacamata. Ho ho ho, tapa jogu hai rakan gule bolabu, siding jep susungon sini saboh gelah dua. Nyona lepah nari sige tuna pemewah laju Bang Rahman mau bek Nadesia. Kalau tim ganas hai rakan hanale tak ragu, masalah kerja hai bang Citka nomor 1. Apik tenang kakek yo rambutnya tumira, warnanya perang hai bang mirip artis Korea. Dia bang Dedi, dua bang Fadil pesapat lori, temayang isi bang Cik bang Yusni saja. Itu megidong bereto paking kamu ramping kong. Ibang Gunawan bak transfer carry meula ili hayabi meputa-puta. Kalau Pak Lias adi sabe peti mangceng laju dikirim bak grup ganas 02. Bapak asisten dengan Pak Mando jiduk di kantor di kalon HP grup dibaca. Bang Rizky peti mang renong apui hai kama pingkui awaknya dua. Di Gampong Marek hai adek dekat non blang berendang. Di Kuta Padang hai rakan lapangan bola. Kerja di pabrik hai adek memang cukup deh, lampeng mau mugrep hai adek abang kerja. Bantu si prebak lantai minyak di sibu, soda cekek tenan kerja Guslian.